Sesifuna ukumbona ke njengoba elotsholwa ngengoma ezibomvu nezinjani ke sesifuna ukumbona ke nathi makhona. Iyolobola namhlanje ndizozikhupha noma ziphelelanga. Iyolobola namhlanje ndiyozikhupha noma ziphelelanga. Yekwethinjika lankome bovu iyafuneka namhlanje. Yekwethinjika lankome bovu iyafuneka. Oh, yekwethinqanda lankome bovu iyafuneka namhlanje. Yekwethinqanda lankome bovu iyafuneka. Hawu ngaphuqwa makhaza ngagodola ngapha nentombi ziyangikhwaza ingathi unanuzosala. Ingoma ziphelelanga kodwa ngiyomthatha ngiyafunga ngizomtshata zamnikeza uthando luthu kumshaya. Hawe mama abantwana ngisibonela wena khula mhlaba qishi wendila amadlozi nginukelwa ingozi ngithi qishi awubula wedlozi le ntombi ngilusi. Hawe mama ngigodola ngembethe valani amehlo ngimkhethe nezulu selizode linethe. Yekwethinjika lankome bovu iyafuneka namhlanje. Yekwethinjika lankome bovu iyafuneka. Oh, yekwethinqanda lankome bovu iyafuneka namhlanje. Yekwethinqanda lankome bovu iyafuneka. Hawu injani le nkwenkwe yeyaphile nkwenkwe ngakwazi nokushaya ukhwelo. Injani le nkwenkwe yehlulwa yinkomo kazi ngizoyithina eyo ntweyo bafana ncedana kumani komninzi la nkomo ayidlali. La nkomo inamandla khulele entabeni ebuhlanda ayihlali. Mina ngiyolobola ebukhosini ekuseni ngizohamba ngololiwe kazi ngizomthola ugodini or ningibambe ngesuti eloliwe. Le ntombi ngiyayithanda ngempela bathi ngizoba buhlungu uthando maliphela. Nana ngiyakutshela ngizofika ngikutshela kini ngizokutshela. Hawe ntombi yomXhosa ngibhala le ncwadi ngifuna ukukutshela uyangixosa. Uzifunda ungayilahli mntasa ekhaya le ncwadi ungabuya ngiphoxa. Funda ungayilahli mntasa ekhaya le ncwadi ungabuya ngiphoxa. Funda ungayilahli mntasa ekhaya le ncwadi